Luka pravde je crna, ali dostižna. Međutim, hrvatska promidžba je učinila svoje. Oni su preokrenuli činjenice, izmenili stvari. Sada ispada da jedan špegelj na kraju hteo je samo jadan da kupi neke letve. Ja predlažem da pogledamo pa da prokomentarišemo zajedno. Treba napraviti brzo, niko neće znati da ja gradim vikendicu tamo gdje gradim. Niko neće to znati. Tome mora to brzo to napraviti za 2 dana i šluz gotovo šluz. Ništa od toga. A kad budete gradili, onaj će vam pomoć mali moj. A ko će biti namješalac? Pa onaj debeli, onaj koji ima bradu bucinski, onaj jako. Da, znam. Šta kažem? On će biti na miješalici, imam još dvojicu za miješati beton. Kad budete radili deku, samo na brzinu, sve zalijete da se ne osuši i poslije, voljno doma dići i gotovo, nema tu problema. A šta će biti, pazi, sa novcima? Mene su par puta prevarili za pare, znaš, ja više ne mogu to trpiti. Mi napravimo pola, šta ja znam, vikendice a ti ne staneš para. Posudit ću novce. Ako imaš možda da mi posudiš bar 2000 maraka, znači da ja bi odmah i krov. Nemam. Imaš možda, to je 2000 samo. Nemam. Dobro, onda mu nekog drugog pitam. Si siguran da nemaš baš? Ne, 100%. Ako imaš možda da mi posudiš bar 2000 maraka, znaš, ja bih odmah i krov. Nemam. Imaš možda, to je 2000 samo. Nemam ja to. Dobro, onda bum nekog drugog pitam. Si siguran da nemaš? Baš toliko? Ne, 100%. Ako ne bude nešto štimalo meni, samo javite telefonom. I ja odmah dolazim s autom, sjednem u PZC. Ma znam ja to, samo lamperija je skupa, neće biti za lamperiju pare. Lamperija nije nikakav problem, dečki. Lamperija ima gore koš odra, ja vam to... Ma znam. Donesem lamperiju od Josipa. Josip vam treba. Ma znam, samo to mi ne... Josip je gore prvi susjed, on bude meni dao je mi lamperiju i ja uzem od njega na kredit, to nije problem. Neće biti to dosta, on ima 10 kvadrata. Ma bude dosta, dečki, ja vam. Neće biti dosta. Samo u kuhinju bude meni. Što o svemu zna Savezna uprava carina? Da li oružje poznaje granice? Gdje su nestale hrvatske puške i na čijem ramenu su one sada? Papir očito govori više od riječi, a 1000 riječi manje od jedne slike. Da li o tome nešto više zna ministar obrane? Pitanje je izgleda bilo potrebno uputiti Ministarstvo unutrašnjih poslova. Naravno, on o tome ne zna ništa ili se možda samo pretvara da ni sa čime nije upoznat. Mađarska, šleper, sirena u noći, nepoznat čovjek za volanom, nađi Kaniža, svjedok. Kamo je nestalo 20.000 naših najmodernijih pušaka? Ajde se ti reci lijepo šta je to bilo. No ne znam, nekako mi... Šta je? Nećeš mi ništa vjerovat, bio neki dan u Nađi Kanjiži i stojim, kupujem, šta ja znam, prešanu, sir, one kobasice, ne znam kako se zovu, kad šta imam vidjeti, evo ti šleper. Koji šleper? Mislim da je raba bila. Raba je bila tako prazna i ovi viljuškar dolazi, dofurava cement, dofurava kreč. A on je graši u tovari odmah u kamion? Sve je u kamion tovario. Nije mi bilo onda jasno, ali mislim da je to od Martina sve, vidio sam ga pored šlepera, plaća. Ne samo da se u bescijenje prodaju naše puške potomcima Jana Sobjeskog, već se i nešto dovozi, a i vlastitu imovinu spreman je dati bud zašto. Koji su razlozi? Ja mogu uzeti Škodu pod račun, ali 500 maraka. Najviše 5. Dečki, ona vredi puno više. Škoda je trula, brat. Ona vredi puno više, dečki.
Ona Škoda moja, ja sam nju čuvao, pazi. Vozio sam je. Ali trula, ja vidim da se Marija trula. Nije ona trula. Nju treba samo malo srediti, oprat i ona bu ko Bog. Da, znam, samo moram za Limariju najmanje 1000 maraka. Ne treba za Limariju, ja sam gledal dok je čovjek zaštićivao tu Škodu. On je u vrata, u pragove, u sve. Znam, ali trula je, brate. Nije ona trula, ona je ko Bog. Sve pic. Gotovo. Znam, ali Limarija je, brate, loša. Vidi se da to treba kitak, to treba, ja ne znam, ne može se gleda, ja ti kažem, sad da sam gledao dok je čovjek unutra metao sve unutra zaštiti. Prema tome gotovo sam s tim. To ispod 1000 maraka, ja mislim da ne može proći Škoda Favorit. To je... Ja ti dam 500 maraka pod račun i gotovo, ona je trula, brate, treba njoj puno da dovedi se. Ne bu to išlo. Možeš 2000 na ruke i onda smo u redu. Zašto ste sve to učinili, gospodine ministre? Ja sam optimist nekad i nerealan. A nastojim biti realan optimist. Optimist mogućeg, ne i željenog. Jer često puta se želje premašuju realne mogućnosti. Zašto ste sve to učinili, gospodine ministre? Glede pozornosti zahvaljuje vam se hrvatska sekcija KOS-a. Gledali ste verziju za Hrvate. Šta čovjek da kaže nakon ovog? Otkud ta potreba da se opet iskrivljuju činjenice? Jedan general da u nekoj kujni malo. U nekoj maloj kujni da priča, pa meni njegov pašanac pričao da je on drugo priča. Ja kao zubarski tehničar mogu da potvrdim tako nešto. Tako i verovatno je primjer, ne znam šta ste pripremili, ali... Evo, pogledajmo, to je jedna lepa pesma stvarno, ja sve to primjer reči o pesmi Servus, pa da pogledamo. Servus dragi, zabrig moj, kaj se skrivljaš v mogli tej, kaj da bi sam nekaj srami, ti se nemaš srami. Kaj da bi se nekaj sramil, ti se nemaš
Jeste, to je pesma. Ali ga otpeva svaka muča. Dobro pjeva. Lijep, ali redak primjer, jer ova pesma je puštena svega jedan puta na onda još hrvatska televizija. Mogu da zamislim kako je završio ovaj čovjek koji je pevao ovu pesmu. Ja vam iz iskustva kažem da ne možete da zamislite kako je završio. Šta vi mislite? Uopšte ne možete da zamislite šta oni rade sa takvima. Možda imate neki događaj, možda znate nešto. Šta radi ja s niz primjera šta rade sa takvima i sa našima i sa njihovima koji su normalni. Reže pa kokošima režu jedan prst, samo da ne bi 3 prsta. Jeste. Vodala pod vodu. Živa istina, ja sam vidio u Župi Dubrovačkoj sve kokoši, ne da su im jedan prst porezali, nego 2, tako da jedne životinje hodaju ovako. Ja režu kokoš. Živa istina. Vidjet ćete jedan prilog, ja bih moleo da se skoncentrišete i vi, drugovi gledalci, da pogledate svu težinu ovog priloga i monstruoznosti fašističke propagande. Pogledajmo zajedno. Imamo ovdje preparirani primjerak četnika koji je ulovljen negdje 1989. godine na području Like. Dakle, što bi valjalo na početku reći o četnicima? Kao prvo, valjalo bi razlučiti dvije vrste četnika koji obitavaju na našim prostorima. Na prostoru Jugoslavije, zatim, a i šire, ima ih na svim kontinentima. Dakle, što? Osnovnu vrstu četnik dijelimo na dvije vrste. To su četnik bezlaki ili atrichosis congenita, koji se dalje dijeli na atrichosis congenita major i atrichosis congenita minor. Dakle, na veliku vrstu i malu vrstu jednog te istog četnika. Dalje ga dijelimo na četnika dlakavog, hiperatrichosis congenita rex, to je dlakavi kraljevski četnik, i na hiperatrichosis congenita lobotoma. To je ovako četnik koji pomalo izumire jer nije u stanju se prilagoditi svojoj okolini. Dakle, ali prije toga bi valjalo spomenuti da su četnici u stvari iz porodice Mammalije vulgaris, to jest sisavaca običnih. Roda je Carnivora lobotoma, dakle mesožderi, svejedi, a vrsta je Opuntia vispera ex vidi. A što bi još trebalo reći? Trebalo bi reći koji su dijelovi četnika. Glava sa šubarom. Glava sa šubarom ili regiones capitis hybridus kaunda je oveća. Veća je recimo od glave njemačkog ovčara, ali je ipak manja od glave bernardinca, otprilike kao glava teleta dvomjesečnog. Dakle, što imamo? Glava sa šubarom regiones capitis hybridus kaunda. Imamo, dijelovi šubare su sljedeći. Možete zapisati, slobodno vi pišite, mislim to ja znam, to je zbog vas. Kokarda ili Cocardus rex, kraljevska kokarda, koja se nalazi u središnjem predjelu odlačija, koje pokriva cijeli regiones capitus, a odlačje je Trichinome negri, crno odlačje, koje mu pokriva glavu. Kad smo već kod glave, dijelove glave znate isto kao i kod ostalih primata, ali s jednom razlikom da